Voilà, assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateur ɓe min fof salminama mo kala inde mum e yettore mum e kala kadi ka woniri hara en salmini Jama fof. Haray en salminira men ɓen e babira men ɓen e bappira men ɓen e kotira men ɓen e kala mo wonɗa hoore ma en tout cas no tawi ko satte hoore mum yalla ranno yaltimo hoore cammo ƴere e nawnu ɓen fof Allah dikkimɓe nangaɓe sokaɓe fof mi torkima yalla hulan ɗon yaltimɓe cammo ƴere donc en tout cas en général kala mo Allah waɗi ko tawata hana e hoore mum yalla ɗo ittu kadi hoore cam moƴƴere haray ko ɗon salmiden association ji ɗi fop séréje ɗi séren fop e kala mon ɗawre ma en tout cas ino ɗo e Sénégal no darde Jama TV. Merci beaucoup yewten fi on ti waɗi ɗo sam ça fait 1 mois presque 10 jours e waɗali émission ga donc ko voyage on wonno et puis hari joɗaki moƴƴa kadi donc ɗum waɗi haray Jama on yaafo très fort par ce que andi hunde fo hunde haray voilà e noddano ɓen fof kadi haray en salmini ɓen weltanike ɓen anti ɓen fuɗɗike émission on ɗo e Jama TV ka émission men tous les lundis 14h 15h et tous les jeudis 22h 23h donc tous les lundis ka laaɓa e poyi haray ko 22h 23h30 si Allah ɗon ɗum jaaɓi haray ko teddugal Jama on fop kadi haray noon numéro téléphone on hino affiche to joni so Allah jaaɓi ka petit écran ɗo haray Jama on kadi no wawi participe de ka émission souvent no haniri noon si Allah jaaɓi ɗo anno yetta soɓɓen no huuli o cerveau ɗo mi anda pourquoi ɓe huuli o numéro ɗo e qu'est ce qu'il y a ko ɗum waɗi mais chancena o numéro min adda numéro go kadi par ce que mi andi oɗo ɗon hulimo min andi oɗo ɗon hulimo min anda ko ɗum hulɓini on o numéro ɗo donc haray avant tout en salmini Jama on fop en yetti Allah hande kadi ko hewtuɗen ka télévision men Jama TV émission men daroyiɗa andi si min en yetti Allah hunde fo hunde kala ko waɗi ko yiɗa o ko Allah kala ko waɗi o ko Allah en tout cas weltanike mawɓe men ɓen en weltanike Jama on fof ɓe wonɗen ɓen kadi bimbi en kikiɗen en weltanike kadi noon andidiraɓe ɓen mana siti minni andidiraɓe ɓen hande ka fewndo sayi fewndira ɗo on giɗo ma ɓuura wajotoɗo ma yewtama ko honɗum waɗata on ko giɗo ma ɓuura noddowoma ka suudu mum wiyama gerduni fi avenir ma on janggo on ɗon ko giɗo ma ɓuura innowo en tout cas ko ɗo duwaɗa heɓude ara joɗɗa ɗon heɓa kam mi heɓata ɗon an kadi heɓa ɗon ɗon ko giɗo ma noon hara en salmini Jama on fop en weltanike Jama on e hande noon ɗen piiji buyɗe mari ko yewten par ce que si innama piiji buyɗe mari ko yewten ɗe gandi enen Guinéen souvent mi nanay mboma yimi morceau o wi min komi pullo kono fi pullo no aninimi min ha jolla joguitingo konngol ɗo gila fuɗɗi yimude o yimali ɓuri ɗon par ce que pullo fi pullo no aninimi kala ka ɓe nani ɓe anduno siko ko boni ɓe anduno siko ko moƴƴi ɓe anduno kamɓe ala ko ɓe andano sati no hulɓini ha maayi ala ko pullo anda kañum si goɗɗum heɓike te alors que si ɓe andi ɓe yewtata kadi sadi ɓe wowlata ka wowlete ɗon ko ɓe accu ha feƴƴa ɓenna ɓe anduno no hulɓini moƴƴa noon aray piiji buy feƴƴi ɗo pandan ka réseaux sociaux ɗo aray en weltanike l'association l'alliance de la sous-région en weltanike président on no inde men Cheikh Malar Bari Bantiŋel weltanɗen Aliou Bari fewndo mo voyage weltanɗemo moƴƴa kan kadi weltanɗen kadi wano membre ɓe wonɓe toon ɓe fop en accali hay goto surtout yimɓe ɓe anduɗa hoorema en tout cas no souteni alliance de la sous-région souteni culture guinéen o weltanɗen kadi Ceerno Madou e Binetti Mali tournéɗe men waɗi Kolda ha Diawɓe o ɗon kadi mi weltane kadi wano 5 wonɗo Diawɓe weltane kadi wano Alpha wonɗo Diawɓe promoteur ɓen Diawɓe weltanike moƴƴa yinniɓe e bon courage weltanoɗen kadi artiste jo men goto hande mi wola inde makko ka télévision ɗo par ce que o wawli ko moƴƴi alliance de la sous-région walla alliance kiɗo Jama production mais maintenant so wowli ko moƴƴi ko alliance de la sous-région o moƴƴi woni Habibou Fatakou
abi fata ko nde ɓe lannomo o wi en tout cas meɗen tawa ko fuɗɗimo ko fuɗɗi réaliser kon ko fuɗɗi golle makko fuɗɗi réaliser kon ɗum ɗon tun ko weltanagol mo andinamo ko menen e makko wondi bimbi e kede jemmengel mo ɓeɗen soutenimo kadi concert makko le 18 à 100%. te si Allah jaɓi yo jama on andu mi waɗa délégation molanaɗo tawegol o sorti dédicace makko si Allah jaɓi le 18 février ɗo par ce que hiɗon andi neɗɗo ko neɗɗo tun neɗɗo ko ya waɗanmo o inna waɗanimo mi sikki tun ka régime si Allah jaɓi darnaɗo ɗon clip habi fata ko giɗo ma par ce que ko dernier clip makko on noon e daara on ɗon si Allah jaɓi arten ka plateau men kono mi andini on no wodi ko jama on famali association jiɗi no waɗi différence ɗi serti ano waɗi association ji goo tabarakallah machallah si allahu lan ɗon jaɓi gonga andi kono alpha ko nde woni noon gon guine ɓen o wi wo guineyemɓe ɓen wo lagine fenade ɓurde jande ko nden ɗon lagine ɓuri wawde fonkude sabu fenade e haala maguyi e samakala ɗum no waɗi ka réseaux sociaux ɗo miɗo jooɗi Kolda miɗo jala eppa mo anda so andi hunde il faut que jama on fama haalugol ngol no foti no weli kono no wodi woɓɓe nden hiɗa wola haalaray a towna e ɗengal ngal tumɓe anda kon ɗum eɓɓuɗa andi mene moyni ɗaynayi men walla o ɗayna e woɓɓe amen ko samakala o jokki no wodi noon woɓɓe hakkille ɗen ɗuuɗa kamɓe kaɓe yi wo ko gonga hara ka woni nder konɓe anda donc aɗen salmini jama on fo en weltanike ɓe en inni fof bon sens haray haaɓi fota ko seɗɗon pren ka régime ɗa wayla gadande on clip ɗon taw ɗo yomi gaynu salminde jama on ɓayɗa anndi émission daroyiɗa ɗen duwan heɓude invité ɓe ɗi waɗen débat molanaɗo kono si Allah jaɓe padde yontre hannde hara yo jama on engage o sago a musique wattaki ka émission ngal daroyiɗa clip wat dogata ɗon ko débat mo anduɗa ma ko débat dire c'est ma yewte fi communauté guinéen on mais padde si yontre hannde si Allah jaɓi e waɗa ɗum ka laaɓa e poye kadi noon jama on no dogude émission laaɓa e poye on kono min artiramo si Allah jaɓi kala kadi momin invité laaɓa e poye warali mais wonta kadi e hoore makko passé ko ma guinéen ɓe laɓɓene ko honɗum woni honɗum maydaren haɓi fata ko clip makko on giɗoma si nafatama koyon ɗon wawi waynodirde hoore jammo ƴera guere waɗali régime si a waɗi prémay signé Habibou fata ko giɗo ma si nafatama ko yo seedu donc Habibou fata ko ɗon andi noon kono no miwrani noon ko nouveau album makko on o woni yaltinde le 18 salla jaɓi ɗum koye sade pétissere ɗum nongo ɗon andi Habibou fata ko no ɗo no gasa inchallah en ƴetteɓe e lendi simi semmayali no gasa donc simin confirmé ara e jama yo kalu kanko e Paykun Sare aray ɓe aray ɗo ɓe yewte jama kono ɓe préparé inchallah e le 18 salla jaɓi haray ko ɗo salminten kadi wano nedira amen e babira amen séréji ɗi foppe gaccali hay goto andinen ɓe tun hiɗon andi si Allah waɗa ɗon jaɓi depuis oɗum wiyete grand théâtre feƴƴi haray jama o yitide ali moƴƴa kono no wodi ko alliance de la sous-région woni adde moƴƴa tawata jama o yitiday ɓayɗon andi sinnama homme de culture ɗum on taw lando goɗɗo goo lande jogiiɓe culture ɓen ɗo komɓe wiye ko alliance de la sous-région te heddi ɗo o ɗay noon ƴettugol piiji wiya bon no waɗi c'est de n'importe quoi no hulɓini donc par ce que minen si ɗengal ngal towi tum men sorna hakkille ɗe min anda konto min analyse ata donc minen woni voilà c'est ça ko minen jogui analyse gongol haray tedduga jama fo salmine wano Aïssa le présidente de fille de l'alliance de la sous-région Mariama kadi salminama kan kadi e salmina kadi Aissatou Ba e Lamarana kan kadi ɓe fof ɓe salminama e salminen association l'AJVDT on fop ɓe dongol tuuma ɓen ɗon andi dongol tuuma sinnama jeune volonté de AJVDT on sinnama jeune volonté de dongol tuuma ɗum ko jeunesse on haaldi fotti yo waɗu jeune wona jeune volonté de dongol tuuma
ɓen noon laaji wedete ɗon ɗum dete ko andaɓe dongol tuma ko andaɓe dongol tuma hay fusi ala kono hay fusi manka par ce que dongol tuma jogui jangguɓe dongol tuma en tout cas alhamdulillah no jogui marɓe dépense min tan marɓe haalis guila kalis wi kono no jogui marɓe dépense dongol tuma no dowa wallitede comme no artiste ɓe wodre noon dongol tuma no dowa faabede kadi faabore piiji ɗin fof en salmini président jeune volontaire non ne monsieur Sidi Ndeylo donc engagement makko e détermination makko fewndo en salmina moƴƴa moƴƴa e salminen kadi wano kanko Habibullahi le vice président aussi la VDT on salminama jeune volontaire on kamɓe kadi ɓe salminama e salminen kala en tout cas momi acci karen yo fewndo ri 5 angal Brédiane ka Habibullahi Tayre en salminu salmi monsieur Wuri Thialere en tant que le président du Haut Conseil à l'étranger au Sénégal salminen kanko sarsuɗo kadi ka organisation monsieur Jamala Bari Bantingel e salminen Issaga Tok kankadi kanko sarsi ka sport haray en salmini jama on fop e salminen voilà monsieur Amadou Saraba monsieur Amadou Saraba kankadi mi komo kaƴel o salminama moƴƴa salminen kan wuri jafuna kamɓe kadi ko ɓe dalawol ɓe salminama moƴƴa e salminen kadi wano kanko Ammar Boss ɓenamo Boss wonɗo wala wonɗo Grand Dakar 10 kankadi o salminama bullere ɓe fof salminama salminen jeunesse duku ko on foppo kadi Tayre ha hewtoye kaƴel Kallamban Bambaya Pellal Amadou Bari salminama kanko Ibrahima kanka ɓe fof ɓe salminama entraîneur Pellal monsieur Ibrahima kankadi mo salmina e salminen délégué ɓe fof salminen ASC Guémé par ce que ɗo gandi ASC Guémé si Allah jaaɓi min ko ɗon mi jibina ko ɗon mi jeeya ka wiyete Guémé ɗon hoɗo amen gonine Jolil donc en salmini afdelle fello on fop kala monɗa hoorema en tout cas no darde émission on en salmini ɗum eɓe olla darde e dartowo émission kadi ka réseaux sociaux hara joɗa ka télé ma fewn ɗo dartugol émission on dargol émission on dartugol mo kadi janggo walla faɗɗi janggo walla ha ñande yiwɗa émission on hara en salminiɓe fop ɓe gaccali hay goto donc simi inni Abdelle fello ko ɗo mi salminde daw le président miside Barkere Diole monsieur Yero Juma Bari Barkere Diole o salmina moƴƴa salmina kadi monsieur Mamadou Yero Lenkering kankadi mo salmina moƴƴa salmi kadi alama sira miñam makko donc gore an jiwan alay mi salminima moƴƴa e mi landiki sey mariage on feƴƴino hoore jam moƴƴere donc salminen kadi wano Idrissa Pellel kanko e Ablaye koto makko en salmini ɗum moƴƴa e Amadou Dungil kadi salminama e salminen kadi wano Baylo capitaine AC Guémé on haray kankadi mo salmina moƴƴa salminen kadi le vice capitaine on salminen entraîneur on aussi Alpha Guidou salminen adjoint on Diaw Kenkon et Mamadou Bari aussi tout le monde mi accali hay e goto par ce que sinnama Guémé he haray no duwaji no jaabi acca haray joueur ɓe Guémé ɓen fop no salmina supporter ɓen fop min toriki on min jogi on motivé dimanche par ce que hiɗon andi AC Guémé on e ko wowɓe jogade supporter tawata e nder dongol tuma goɗɗo ɓuraɓe no woniri goɗɗo ɓura on équipe noon change noon no wona équipe on gagné mais ɓurɗo Guémé équipe ɗuuɗa minata ala yo Allah par ce que hunde fof hunde ko Allah sendata kono noon Guémé équipe on alhamdoulillahi si yaari ni min andi coupe on e ngal ko minen jeeyi minen Guémé kadi min waɗamo fête si Allah jaaɓi haray dimanche woni ouverture tournoi dongol tuma on si Allah jaaɓi Jama TV aray kadi filmana on divisana on kadi jama ɓe yiyano ɓen fof anda ɓe andano ɓen fof kadi anda tournoi dongol tuma on ɗum ko e dimanche le 12 Allah jaaɓi e stadion Iba Mar Diop haray ko salminten kadi ko kamɓe ko Binta Yombol depuis Yombol salminen Camara Thiaroy kamɓe kadi vraiment ɓe weltana moƴƴa ɓe wino ɓe ara pour le 8 mars maɓɓe inchallah si ɓe ari ɓe tawa en ɗo ka télévision Jama TV ɗo mi salmin ɗo le président ensemble pour le Sénégal président parti ensemble pour le Sénégal mi ara walla wiya PDG CCI Afrique walla wiya le directeur général ASP haray ɓen ɗo fof no enne monsieur Mamadou Salif Sow ko kanko woni parrain d'honneur tournoi dongol tuma on teddugal jama on fop haray monsieur Mamadou Salif Sow mi yawno Kolda en tout cas o waɗi meeting molanaɗo ko yaata 15,000 personnes notimo e nder Kolda ɓay hay min tigi mi huluno wota goɗɗum waɗu Kolda mais vraiment alhamdoulillahi rabbil alamina woɓɓe ƴetti vol spécial ha aduna ɓe wiwo ko doydo yarete Laji Mamadou Salif Sow walla wiya Mamadou Salif Sow Allah e barki nene e baba par ce que vraiment
on teddini yimɓe ɓen kolda yalla lan ɗon okkoen ko ɓuri ni kadi o dresse on ko ɓuri o dresse on kadi newade e waɗede barki hara en salminiɓe moƴƴa kanko Mamadou Salif Sow salminen wano délégation yawnoɓe kolda ɓen fof en accali hay goto Hadja Aissatou RTS salminama par ce que kamɓe vraiment ɓe wi min o wi ɓe wimo min komi pullo no welanmi merci Diang Aissatou RTS merci beaucoup mbeɗa weltani o moƴƴa en tout cas mi effort kon ɗon e wadde ko haray si Allah jaaɓi kono no wiri ɗon noon e mbotaji ɗin comme no séréji ɗin en aray e yawgolle ɓen ɗon kadi min hollidira on e maɓɓe ɓe anda onon kadi ko honno siforɗon merci beaucoup min salmino mbeɗa weltani o moƴƴa voilà si feƴƴi ɗon haray toujours programme ji bussi no woodi ko duwaɗen yewtude ko noon caccara gotal weladande haray merci Amadou Badian kadi salminama en salminen kadi wano kanko voilà ɓe wondi ɓen fof en salminima wala Maymouna ɓeygu makko salminama seyna Mariama depuis que crossman haray kankadi mo salmina moƴƴa fewn ɗo mo yeeɗo on ceke ngol jangol mo wakkili ha ka ceke ɗen par ce que mo haɓɓiti jama on ñamay mais ceke on no ɗon guerte no ɗon kala ko rewi e piiji goo haray ɗon mi sikki tun numéro téléphone on ko 200 mi ara joni numéro téléphone on par ce que en tout cas waywa si tawi a yeggitima gokkum mais je vais regarder mi sikki si tawi clip no ɓatti ɗon ɗawa yeɗande lan clip mo waɗɗa ɗon wo ha mi darta kadi ko hon ɗum mi ara e tel numéro téléphone on dare si jama participe e émission on par ce que en siwa ko 20 minutes heɓuɗen émission o hara en salminiraɓe fof e babiraɓe en accali hay goto ma en daren clip ka régime arte signé ki raga voilà en salminiɓe kamɓe kadi par ce que en tout cas ɓe arno Sénégal ɓe ari Dakar concert molanaɗo waɗa Grand Théâtre en tout cas jama on kadi noti en salminiɓe moƴƴe landike so tawi ɓe hewto yewre jam moƴƴere e tourné maɓɓe on si resisi kono noon miɗo andi ko Sénégal ɓuuri resisude ɓayna wolu fenande kamɓe hoore maɓɓe recognisé ɗum miɗo andi ɓe rena joni jama vidéo ji ɗin ɓe andina jama ko honno ɓe hewtoroy e ko honno ɓe iwri Afrique hara en salminiɓe en weltanike kanko Bagada arno ɗon e chef de équipe on e kanko Bixul e kanko Aribo kamɓe arno spécial ɓe wi noon inchallah chaque année en waɗa festival raga ki raga ici à Dakar Sénégal ara en salmini jama on fop e weltanike ɓe donc arati feƴƴi ɗon kono yewɗe nane noon iɗon andi piiji ɓurnuɗen dowa yewdude Guinéen ɓe par ce que lawɗo jama on a yeyno yimɓe no yalta no inna Guinéen ɓe waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo woɓɓe yalti wi'i koye Guinéen ɓen accu waɗugol cérémonie ji manam denna bo mariage hani ɓaka yaasi et puis et tout ça min ni naɗi no faƴa no hunde nden par ce que hande
kala ka wonɗa ɗon si tawi ɗa mari priorité kamano. Pourquoi yimɓe ɓen no darni ɗo? Woɓɓe waɗa ɓe ɗo cérémonie ji ɗo ɓe luu. Woɓɓe waɗa ɓe cérémonie ji ɗo ay fusi ɓe jogitaki ɗo comme objet njano. Yalla dando si pan waɗi ɓe yahay tun, mais woɓɓe ɗo galleji maɓɓe waɗi. Te pan waɗata ɗo. Fof kono fof fotata. Vidéo ji no circule partout. Enen na en politicien ɓe. Kono noon no woodi ɓe yiɗuɗen e nder politique on kadi. Si mo yiɗɗa seeri e ma feere ala ma wallitoɗama par ce que aɗa yiɗi mo. Mo yiɗɗa seeri e ma wallahi feere ala wallitomo par ce que déjà aɗa yiɗi mo. Hay so warale ma wallitomo par ce que aɗa yiɗi mo. Gigongo ko Allah yuri. Min do komi andi kon hande enen wonɓe ɗo ɓe Guinéɓe wonɓe Sénégal ɓe. Mo kala e wakkiloro ka woni. Mo kala e wakkilo ka woni. O ɗaɓɓa kaydi. O jogito. Simo fala sélection ari kanko andi mo votanta. O yow tun o vindito normal sélection ari kanko andi mo votanta. Sida fala a vote na mo fala parce que c'est normal. Ya wonu kama ɗo, ya wonu ɗo heɓa nationalité kaydi mandi joɗoɗa si golle citoyen ɗe ari waɗa. C'est ka citoyen simple. Andi ko no tampinno enen ɓawɗo ko ɗi piiji ɓawɗo tampinno en ayande woɓɓe no arano ɓe seppa ɓe naata Sénégal. Si ɓe seppi ɓe naati Sénégal ɓe ara ɓe tawa ɓe mbaɗi opportunité heɓugol hunde nden ɓe daro ɓe no minen min hoota woni ha wetango hande woɓɓe ko ɗo ma yay fusi ɓe ala. O nouveau génération ɗo noon ɓen ɗon ɓe ƴetti ɗum fof ɓe tegito. Alpha Jodara wo sa rona e baabe ma way aronumo ko moƴƴi. Na ronugol walkugol tuba waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo noon ɗum ɗon na ɗum ko woɗɗi noon. Donc waray tigi tigi on jama e wattan hila tun kala ka yewtete ɓe faama no ɓe yewta ɓe faama no ɓe jaabora. Hande ɗen jooɗi ɗo ilen ɗuuɗi Sénégal ɗo wallahi machallah ko noon ɗe mari nafa. Ñande ɓe ni Karim Fofana no wiya kanko ministre des commerce on o wi woɓe fulɓe Fuuta par exemple e étranger ɓe Guinéen ɓe jogiiɓe boutikaji ɗin hiɓe mari nafa. Senghor ñande go no wi o wi étranger fof ko ɓuri marde nafa wa Guinéen ala. Guinéen ɓe ara ɓe golla ɓe ara ɓe yeeya ɓe ara ɓe waɗa golleji temedere e wakkande pour que yoɓe heɓu lakkere maɓɓe nden. An noon mo watta ɗum on joɗagol to wiyalan habbi meɗen mari chambre luweteɗo meɗen luwini chambre si lewru mayi mi senda e famille on chambre ɗon a sikki a heɓay koɗa heɓata ko c'est impossible. Si lewru ndu mayi ko heɓe luwasi ma on tum haji ko 200 millions bindamo chambre so lewru ndu mayi kanko yaa o ɗaɓɓoya pour no surrora wara o yoɓama par ce que ko ɗon sutura on. ɓayi Abdou Karim Fofana landama ɓenni bon e ɗi ojoji circule ɗi ka yaasi par rapport e majji en ara e on débat ɗo moƴƴa ara ɗe yaaji. Après Abdou Karim Fofana wi hay ministre ji ɗi ministre ɓen tigi e hoore mum si lewru ndu maayi ɓe ƴetta e bikki ɓe kaye maɓɓe ɓe yaaka boutique ɓenne Diallo ñallala yoran fende mois ɓe aye woɓɓe no heɓa ɗum ɓuri 75 000 80 000 100 000 e boutique goto ko fiyon ɗum ko par ce que ɗe mari jariñ enen ara puyɗugol dey goɗɗo heɓi ɗo heɓa na puyɗugol adduma. Ndaare ɓe rewɓe men ka yaasi ndaare ɓe sonna e men ka yaasi. Grand Alpha depuis Wakam mi salminima ngi ɓeygu ma moƴƴa en wayridiri mi salminima moƴƴa. Ndaare ɓeygure nden ka yaasi walla famille on ka yaasi woɓɓe yeehi ha 4 heures du matin hota waalo 5 heures 6 heures 7 heures ɓe miye kadi woɓɓe hay waalotako. Sonnaɓe sa yehi yawgo kaso ɗo Wakam ɗo par exemple simi yalɗo e 4 heures du matin mi yiɓe sonnaɓe no waani wanaje maɓɓe no habbi oto pour yawgo kasor mi falte fesude no fof ko wakkilare wallito kadi sonnaɓe mum ɓe.
kono vraiment wattanañi la sen watnali la sen pe gauche vraiment sen pe gauche no hulɓini hara en yetti jama fop en salminiɓe salminen kadi wonɓe Wakam ɗo ɓe fof ɓe daari télé on fewn ɗo hari Wakam no wulde no télé on kupayi Wakam en tout cas télé no marche de 24 Dakar no waɗi toon probléme mum seeɗa mi sikku ɗum ka régime ɓe réguilde ɗum ɗon pour no foppo ndaara télé on par ce que télé on ko Jama TV ko Jama on ko fi Jama on télé on moƴƴinira ko ɗo mi salminta sere maƴƴina ho laali depuis Grand Dakar Nafisatu horejo on Rahmatullahi Sarani Hasanatu en salminiɓe moƴƴa no feewi salmina wono Jio Diallo ka sere makko ka esraɓe han Kadiatou Pita salmina Mariam Mbori e Binta Diawne e kamɓe horeɓe fof en salmini ɗum ka sere Sar Rival salmine Mamadou Binta e Hadiyatu en salminiɓe moƴƴa ka sere Beldam salminen G Ceerno Medina e salminama moƴƴa ka sere commandres ka sere malaɗo mangol kadi o salminama famani no sere wiyete ka sere Foli rewɓe kadi salminen Bafodé en tant que baba sere on salmina Binta Kadiatou ɓe foppu dal en salminiɓe moƴƴa e salminen kadi Basim Bari o salminama moƴƴa depuis Medina e mi yeggitali kadi en tout cas kala mon ɗawroma hari no faala émission o dow kono mi andini on ko wari kono moƴƴi wakkilo ɗen engage ɗen détermine ɗen waɗen golle men duwa ɗen enen guinéenɓe ɓen enen kadi ka radio ji e ka télévision ji sensibilise en guinéenɓe ɓen andinenɓe wota goto bonnu hakkille goɗɗo hay goto hakkille mum bonnatake Sénégal ɗo salminen l'HJVDT encore une fois dongol tuma fof salminama mawɓe ɓen ha foppu no salmina haray e daray régime si tawi ɗumanni ɗo e daray vidéo goto e clip goto arten ka plateau men ka émission men daroyiɗa mayin ka régime clip régime metti ɓa yiɗamɓe lamɓe signé Binetti Mali pa jiwum ko wona daruma to ka nayi kun kam musique kadi salminen mo salminen Souleymane Modi makko salminen Salou Mali e ko ɗo kadi mi salminta kanko kadi Tidjani depuis Labé fewɗo tourné maɓɓe on kamɓe e Ceerno Mamadou Ba salminen Aliou Bari encore une fois ɗo mi salminta karama ko Mamadou Winda Diabo wonɓe Wakam Bitiki Diallo ko ɗo woni adresse maɓɓe on ara en salminiɓe moƴƴa haray noon hiɗen andi arnaquere no tampini ɓe moƴƴa kono jama e watta ngila si ɓe noddi karama ko Mamadou ɓe anda ko hombo e karama ko Mamadou ɓe noddi par ce que jama on no wadde vidéo ji ɗin ɓe waɗa vidéo ɓe waɗa karama ko Mamadou ɓaawo e écran on ɓe nodda ɓe na ko appel vidéo kamɓe on wolde tellement que jama on kadi vraiment mi ronko famude ɓe yimɓe quoi par ce que aɗa darde ɗumaji ɗin vidéo ji ɗin aɗa darde fop arnaquere jo tewo passe wolinama ha ñamma ɗum million et non c'est un peu gauche ñande wo ñande même chose te yimɓen noon kadi yilto nodda karama ko Mamadou inna karama ko Mamadou ko kamɓe wadde ko saati ɓe ari woɓe karama ko Mamadou inni ko ni min ɗe ino ko ni enimi goɗɗen addi preuve ange mo yewɗa on ɓe adda numéro ɓe adda vocal ji ɗi ɓe tanago ɗum ɓe trompe ɓe nangano wigo yaafe hadi watta no hila ko watton kon jama karama ko Mamadou wi on hino Bitiki Diallo ɗo kala marɗo faalaɗo ɓe yiide ɓe waɗi numéro téléphone ji maɓɓe ni 77 waɗa 828 16 86 ɗum sa ari a yiida e karama ko Mamadou facilement ko ɓe wawi woɓe walle mais kono ɓe arnaquere ɓe kadi ɓay tum ɓe heeɓi arnaquere on joni heeɓi client min ñande ñen ala kam yendirale arnaquere jo et puis a yennay ɓe nene e baba ɓe nama no baba habbo waɗu doyi
sina ɗum ni si ɗaɗi ɓe ɗayna on tigi donc wattane yilla mais wowli ha me ronki karam ko madu waɗi vidéo ji ha ronki gonga noon ko ɓe wi ko ɓe ronki fi arnaqueur on joni ɓe ronki fi noddoɓe ɓenna karam ko madno ñamɓe mbu nani teddugal le moɗon voilà kala fala ɗo de karam ko maddu yo ar ha boutique Diallo nodda ɓe téléphone numéro ji maɓɓe ɗi ɓe hewta karam ko maddu et puis ala lagine ça fait 3 mois 4e mois on ni karam ko maddu no Sénégal voilà teddugal le mon onon e ɓe arnaqueur woni tampinde ɓen minen arnaqueur ɓe ronku men ɓe kerdi amen ha ɓe ronki ɓe ronku voilà min buloka ɓe tu ñande wo ñande ɓerna men damani min buloka ɓe par ce que ko feetuɓe voilà et puis no mi wiyata on woɓɓe maɓɓe go voilà ɗo so gandi ka ɓe won ɗon ono tigontaki ko ɓe vrai arnaqueur merci beaucoup salminen kadi ɓeygu maɓɓe en salmini ɓe moƴƴa moƴƴa salminen Mariama Nene Guli depuis Laguine Konaki Laguine Fouta Diallo Télémile centre hara en salminen mboma wendu mboma wo mboma wo jeedira bande yiɗa wirtere kono sular sular ala sutura an mboma eppa modi yimowo Fouta Diallo heɓike mboma wendu tigi yimowo Fouta Diallo heɓike net siko haalaji tarika ɗum ɗon a heɓay ɗum ɗon en salminimo no fewi miɗa andi tum si Allah jaɓi waɗay contact e makko wadde makko émission ka télévision men camatini bientôt inchallah haray en salmini jama on fof en accali hay e goto innen jama on noon ɓe wakkilo e wakkila gonde suuma ɓattike ɗo gandi yetta soɓɓe sutta suumaye fewn ɗo fop no woɓɓe ɓen yetta soɓe go hanki ɓe wilan woɓɓe dogude hamma Laguine ɓe ndaara wo say suumay ala toon anda noon mi yewti ɓe noon anda ko toon suumay atto arde ga andi ga hiɗe wowi ɓe horde ɓe hoora ha janggo ɓe hoora hande enen hooren janggo andi ko toon atto arde donc si yetta sojo inni no yaade Laguine hara e andu suumay ko toon atto arde Sénégal sitta sa wonɗo kesa hara en salmini ɓe fof merci salminen monsieur Souleymane Bari commissaire kankadi mo salminama e salminen kanko Boubacar wonɗo godde ka ambassade Guinée o salminama moƴƴa moƴƴa e salminen kadi kanko Saliou salminen kadi Karamba ɓe fof ɓe weltanama fewndo ɓe darde émission on depuis Wakam salminen kadi Matar Boutiquier e salminen Aliou Sarkozy kamɓe ɓe darde émission on salminen kadi julde ka boutique amen ɗa hara mi salminimo je julde Timbi Madina en salmini ɓe Timbi Madina min fop en accali hay goto salminen jeunesse ADKP on fof monsieur Mamadou Bari le président Abdelon en salmini ɗum depuis Laguine Konakiri e salminen Ibrahima Kane kadi o wonɗo porte parole on en salmini Ibrahima Nebi kadi wonɗo kanko woni trésorier on depuis Konakiri ka ADKP hara en salmini ɓe moƴƴa no fewi salminen ɓe gemme ɓen fof wono gaɗa caca en fop ɓe fop ɓe notta e dimanche yandi men tori kewon are sute noon équipe men on par ce que gemme ko équipe men jama fo yar sutenamo moƴƴa par ce que si en heeɓi victoire nde ñande hara yen andi en qualifie ko ɗum en qualifie te en heɓa victoire si Allah jaɓi Allah e toraji mon e bawgal Allah haray mi torike on fop gemme fop dongol tuma fop no haldi fotti hunde wotere ko ɗum na jeune volonté dongol tuma ɗon andi karam ko mbaɗen fof ko invité ɓe mbaɗi invité ɓe janɗuɓe Salif sowni paren on et puis voilà un peu partout e salminen wano alaji mumini dalawol ɓe salmina moƴƴa salmine wano kanko Grand Miller Télémile par ce que Grand Miller en tout cas kankadi big up salminima moƴƴa Grand Miller kankadi mo weltana moƴƴa e salminen kadi monsieur Salou Conté ka SB Vision dennabo makko on feƴƴi yewre jam moƴƴere ara o salmini kadi kala yawnoɗo ka dennabo enen kadi en weltanike mo moƴƴa minen feere ɓeɓano feere yawgol ɓen haray ɓe excuse men moƴƴa si Allah jaɓi min yahay ñande goo walla min yahay min yiiɗa passé ko enen hawti donc Souleymane Barik SB Vision kadi salminama kan kadi mo wakkili tigi ka SB Vision salmine wano G Parcelle président de femme on ka SB Vision o salminama moƴƴa voilà e salminen noon kadi wonɓe marché tillel ɓen fof nena sadu bari bantiŋel kamɓe kaɓe salmina téléya mais yidno jawɓe en tout cas kamɓe kaɓe salmina wano yetta soɓɓen kadi ɓe fof ɓe salmina en accali ha e goto donc aray tigi on e daara dernier clip
arten ka émission men ɓayɗon andi eron ko yon ɗum ndaren kon waɗete million jeudi prochain inchallah e ndara le grand tenor invité ɓe yewten pour sensibiliser gol la communauté guinéen temji ɓuyno woodi mais non ka émission laaɓa e poyi en arta e mum salminen Amadou Badian à part de lundi inchallah e ndara no émission o réguliren mo tous les lundi par ce que jamon no faala heɗa ɗon émission laaɓa e poyi e ngal noon en hamma e balli adden ɓe haa ɗo yewten par ce que noɗi piiji ɓuuri nanɗen noɗi piiji ɓuuri kadi faamuɗen voilà donc association jiɗi kadi ara dije ɓen ara inchallah par ce que no woodi ko yewten débat te moƴƴa régime e mahin ka addana hen clip goto. Merci beaucoup Mboma Bari jibinande wendu et merci aussi en salminaɓe leymiroɓe fof ɓe bambayaɓe fof ɓayɗon andi Mboma en tout cas ko télémile woni ka maɓɓe kono noon ko base ko leymiro e wareya en salminiɓe fof moƴƴa moƴƴa e salminen en tout cas Mboma bon continuation bon courage parce que ko courage jano e wakkilare hewtini Mboma ka o heɓɗo hande en tout cas wolugo gonga hattarki siya parce que enen nafigi en tout cas Mboma o golli ko honto non anta kadi ko neɗɗo moƴƴo ko siɗo wondi pendant un mois miɗo waɗde tourné miɗo andi Mboma vraiment ko neɗɗo moƴƴo et puis mo ala problème en tout cas merci beaucoup Mboma et merci aussi tous les autres artistes salminen aussi ɗon andi mi wolani on donc e ndaara Habibou Fatako no arda e ndaare kamɓe no ɓe par ce que ɗon andi le 18 mo préparanade
fewndo clip ujo yi kanko e honno Pape Diouf et puis des souhaite mo Wali Seck des souhaite mo Youssou Ndour des souhaite mo en tout cas le grand artiste sénégalais be watta fitrim en tout cas c'est ça les artistes internationaux et merci aussi Paye Koumsare parce que vraiment la wadde golle ma de moƴƴa c'est ça andino si goddo wi jeyataake aduna hollema ko ya mais sa wi a jeyete tum ayi non ko wiyano donc ko wiyaado ko vraiment Habibou respect à toi parce que ni en tout cas la jabi jeyede mon copain Habibou Fatako mo jabi fewndo jeyede voilà fewndo ko voilà c'est ça ara en salmine mo encore salmine Jo Diallo mo ka ligne mo dara en do émission on en salmine mo donc me warindiri non warindiram Allahu akbar donc gila grand théâtre ya mi ronko yibde hay goto maintenant mais inchallah mardi yo fo abolanka tour merda e force salla jabi ara no sele Jo Diallo fo Anton Geme nene goto mo ngon no jude équipe makko no juude ara la habbi o Sadio Mario on fop ono sere on fop mi accali hay goto voilà hara en salmini jama on fop e wetani jama on fop hande ko juste artugol futtagol émission men on passé do ngandi are wari ka plateau do futtagol mais après lundi salla jabi do ngal lundi 14h 15h ko 100% ambiance émission hotren futa do ngando lundi 22h dum ko labay poy salla jabi labay poy et labbina pour piji dim parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit labbinede do e côté communauté guinéen surtout mayne be formé des associations wala inti be ko en promoteur hara ko aynu gol yimbe woni e soda piji wiya yimbe ben ko ni eni hara ko archi bon fo gonga porto ben hara ko samakala donc ko inde fala hara andu be no andi parce que menen ko do men woni ko do men jande ko do men andi ko men andi ko men arta e dinte ba inshallah jabi et puis hara wadu be ngani jodi ka plateau do harana hala walla wi go kari woli lan kari wala mais wola e tawndema ka wadi kon kadi mais e tawndema salmina encore e DJ Bouba ko do gollata e salmini moƴƴa kono en arta e makko émission laba e poy parce que mi invité mo ka émission laba e poy fi hon dum kadi fi mo wadi vidéo mo publie on vidéo no publia mi adda e mo ka laba e poy do men débata fi on vidéo si Allah ran no jabi dum promotion non kadi gonga non ko wi ko woso wanno wadi video on jama on nyermaymo goto nyermatama grand mena en yewtay jama on kadi anda ko pourquoi konno woniri e konno yarata ici même Jama TV kay mission men do parce que si Allah jabi si feddi do en salmini jama fop laaw maaw ko do mi salmita kadi Boubacar Lambanji kankari mo wakkili moƴƴa en salmini moƴƴa wakal lambanji kan kadi en tout cas merci la wakili moƴƴa be gemme ben fo kan no doma récompense de surtout ma jibinande gemme fou en salminama me weltaniki on salminen Sadio voilà kan kadi ko menen hoddi ka julli kay wakam en salminima moƴƴa salminen non encore une fois yimbe ambe fop mi accale goto salminen Sira Bari depuis wakam salminen Hasanatu salminen kanko alaji e salminen kaw yombo depuis Ngor salminen Ijatu e Bobon lande si be jangbe fou merci beaucoup kala jibinande dongol tuma salminama kala jibinande ADKP ne salminama pelle la salmina Sira Malado e salmina moƴƴa e Mariama Sire Joli kadi salminama e salminen kadi Aissatou Bari wala ɓiɗɗo Sira Malado e salmina Mamadou Baylo kanin kadi mo Seku Kenko o salminama koto pate Portos kadi salminama e salmina e fop e ngaccala e goto sa jenti kala non la andi ko wolta lan kon kono nami ngara wolda donc ren salmi jama fo dernier clip way ndondirde ka émission men daroyda si Allah jabi ha e lendi inchallah parce que don andi jango ngol fen don wadi mais do ngandi ko sofasi wondo ko do wete Jama TV mi anna non kadi kala falado émission on yo déplacer yaha tawamo yo noddu men ka numéro téléphone 76 481 96 82 76 481 96 82 harada fala men déplace caméra mais yami wadda émission ngema dum don da way walla da wadi produit da fala de publicité nodde di numéro don e ka émission darida walla 77 wada 595 77 595 10 37 595 10 37
sa waɗi ɗon numéro ɗon kala ka faalaɗa men yaw fi émission ji walla cérémonie ji ko watta ɗo kon ballon kala cérémonie dal mo faalaɗa men division ka télévision Jama TV mais yahay ha men tawyama. Merci beaucoup hara en sami laasi VDT fo clip dernier waynodirde ka émission men daroyiɗa beaucoup Jopu Tayre wo hari onanale ka yommirawo nawli bobo ko do mi salminta Baba Layi e Dijo Masi yara be salminama moƴƴa Baba Layi salminen sana courtier kankadi do e wakamo salminama moƴƴa e aray tigi on en waynode do ha lendi salla jabi 14h15 aray meden tori jama on fop kala nani no yidira yo yafo yallo hakkil goto na hakkil aray mi andini on non ka émission laɓa e poyo jama on haɓɓito ha moƴƴa piiji buy waɗama ɗo en arta e dartugol e ɗum ɗon daren siko gonga so tawi ko magu wi tun ka émission laɓa e poyo mo kala laɓɓinanayi hara en salmini jama on fop en weltanike fop en accali hay e goto kala darnoɗo émission e kala mo daral émission on hara en weltanike ɗum merci aussi le directeur PDG Jama TV donc ankadi a weltanama moƴƴa en salmini kala gollo kadi Jama TV moƴƴa en salmini kala mon ɗaruma en tout cas no anduno kay no wulɗa émission on en salmini ɗum moƴƴa ministére ji ɗi fop en salmini en accali hay goto association ji ɗi fop en accali hay goto sina accuɗo hoore mum kala mon ɗaruma en tout cas yaltinali hoore mum émission daroyiɗa on haray ko ammi atti salminde et merci beaucoup e ñelendi salla jaaɓi 14h30 15h30 ka émission Hotiren Fouta merci beaucoup ciao